She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Insan, čovjek, uzor plemenitosti i iskrenosti, Allahov rob, Mumin Keranović. Evo sad imamo našeg predsjednika sportskog udruženja koji je od početka s nama i od početka vodi ovo, pa bi ga zamolili da nam malo kaže kako je sve to počelo, odakle i iz čega je izniklo ovo ovako naš ovaj veličanstven projekat koji ga danas trenutno imamo. Pa bujrum predsjedniče. Selamu alejkum, dragi moji hrustoljani i hrustoljanke. Evo ja ću vam u kratkim crtama malo više upoznati o radu sportskog udruženja, o samom osnivanju i svim ostalim aktivnostima koje se ovdje dešavaju. Sportsko udruženje Hrusto osnovano je 2013. godine, tačnije 8.10.2013. na osnivačkoj skupštini. Donijeli smo odluku da osnovimo sportsko udruženje Hrusto koje se bavi aktivnostima koje su i danas tu. Na inicijativu više građana naših ovdje u Hrustovu koji su igrali fudbal i oni koji nisu, imali su od vina, želi da se ovdje izradi jedno igralište, ali evo mi smo radili možda i malo više od toga, bili smo u početku samo na jedno malo nogometno igralište da bi to bilo zadovoljilo naše potrebe, a na kraju smo onda donijeli odluku da bi to išlo na jedan sportsko-rekreativni centar sa svim pratećim objektima i sa više sportova da se može igrati na njemu. Znači i košarka, i mali nogomet, i tenis, imamo dječje igralište, imamo i boćanje, a imat ćemo i šahnovac. Sama ideja oko ovog sportskog centra, došla je ovdje, mi smo tražili, jedan ovdje dio škole, da mogu naći u tom dijelu tu negdje taj prostor. I onda smo moram ovdje spomenuti Senada Kukavicu, on je ovako malo uvijek voli galanti, pričati, ali jedan jako fin čovjek i dobar čovjek. Došli smo ovdje na zemlju od njegovih roditelja koji su bili vlasnici i tu smo gledali tu površinu, tu bila jedna dolna, velika, duboka, svi ostali ovdje koji su bili znaju kako je to izgledalo. I onda smo Senad razgovarali, pitao smo da li bi moglo tu da se igralište riješi, nekako imovinsko-pravni odnos. Senad je rekao da s njegove strane i njegove familije neće biti problema, kao što nije ni bilo. Onda je ta zemlja pripala našem Safetu Kukavicu, to je Senadovom bratu, koji je komplet ovo zemljište dodijelio za sportsko udruženje, znači čitavu parcelu. To nam nije bilo dovoljno, onda u taj dio su uključili i naš Rasim Kukavica, Kuska Kukavica i Nijas Kukavica, tako da smo kompletirali ovu našu parcelu. Tu ima negdje cirka oko 5 duluma zemlje, znači to je 5000 kvadrata.
i mi smo krenuli polako sa procedurom samom, znači prepisa zemlje na mjesnu zajednicu Pustulu sportsko udruženje. Onda smo polako krenuli u prikupljanje ovih novčanih sredstava. Znate već kako je to išlo, išli smo transparentno i dan danas je račun, znači radimo sve preko računa i tu nema nikakvih problema, znači financije se mogu pratiti sve. S te strane, evo možda da kažem samo u početku radova, krenuli smo znači prvo u zemljane radove, tu smo izvršili iskope, nasipe za spavanje ove dome. To je bio prvi tender koji smo smislili, radila je firma Divel. U drugom dijelu smo onda krenuli u samu pripremu ovoga malo nogometnog terena, to je bilo prvo. Tu su naši mještani iz Njemačke, znači prije svega Rifet i Rasim i ostala ekipa na čelu. Oni su ovu umjetnu travu obezbijedili u Njemačkoj i gumu samu su poslali iz Njemačke, tako da smo taj projekat realizirali malo nogometnog igrališta skupa sa Njemačkom. Sljedeći dio je bila izrada ovih naših tribina, kao što vidite, betonski. To smo radili, išla je zatim i ograda. Uradili smo poslije asfaltno igralište, funkcionalno za košarku i odbojku. Poslije toga smo išli u izgradnju jednog malog igrališta za djecu, malog igrališta za djecu, znači sa svim ovim pratećim sadržajima. Tu imamo u sklopu tog igrališta imamo jedan teniski stol gdje se može igrati tenis na otvoreno. Imamo za ove naše penzionere i za ove mlađe koji hoće novo boćanje, tako da smo imali priliku da održimo i turnir u boćanju, turnir u tenisu, turnir u malom nogometu na ovim našim prostorima. Mi trenutno sad izvodimo radove, znači na ovoj našoj poslovnoj zgradi, kako mi kažemo, na objektu ovog sportsko-rekreativnog centra. U tom kompleksu će biti znači obuhvaćene i slačionice, sanitarni čvorevi, sve ono što treba. Dole smo planirali da dole bila možda jedna teretana ispod, rekreativno ovako više, i na gornjem spratu bila jedna kafeterija tamo gdje se mogla popiti kahva, sok, eventualno kolač ili možda neki ćevapčići. Ispred same zgrade još to nismo završili, tu znači u tom dijelu bi trebalo da bude još šahna otvoreno, jer mi bi onda ako Bog da uz Allahovu pomoć i pomoć svih naših Rustuljana i ostalih građana završili ovaj naš kompleks. Evo krenut se ovamo prema Enesu. Inženjeri Rusto. Ovo su naši momci. Elita, radna elita. Evo momci, danas smo došli malo da se posjetimo na naše dosadašnje radove, malo da naše Hrustovljane obavijestimo o onome šta se dešava na terenu, pa malo ćemo se dotaknuti prošlih dana, početnih dana, kako je sve ovo nastalo, kako je počelo, da ćemo vam probati u jednom kratkom reportažnom filmu da vam to predstavimo, a ovo su naši velikani Hrustova, naš Mumin Ilijaz, koji rade i dan i noć da bi ovo funkcioniralo. Sad trenutno nalazimo na našem dječjem igralištu. Ovo je jako fino urađeno igralište, znači ima ova multifunkcionalna guma, okolo je betonska galanterija. Ove godine smo, evo vidite, već uradili cvijeće okolo, zasadili smo drveće na više ovih površina. Mislimo još tu malo da raditi neke stvari oko ovoga, na taj ambijent izgleda malo finije i bolje. Imamo ovdje jednu malu na otvorenom dvije sprave za teretanu. Evo sad je naš Hadži Enes upravo ovdje, završavamo ovo oko korita, ako ove vode možete vidjeti, on je donator tog korita i on je to uradio po svojoj želji kako je mislio i mislio da će to biti u redu. Ovih dana bi to trebalo pustiti u funkciju. Imamo ovdje na našem ovom terenu i teren za boćanje koji je možda najposjetljiviji u zadnje vrijeme. Najviše ljudi dolazi tu da se za animaciju rade tu, evo ima ovih penzionera, pa oni su aktivni ovako i ovim ostalim akcijama. Ovdje se nalazimo na košarkaškom igralištu koje je znači više namjensko, može se igrati na njemu i odbojka, i košarka, i tenis. Ove godine smo završili koševe i sve ostalo, vidite to je ograđeno, tribine postoje na ovoj strani. Isto tako ovdje održavamo naše ovako manifestacije, sve koje se dešavaju, tu održavamo kulturne, vjerske i sve ostale održavamo na ovome košarkaškom igralištu. Tako da
Ovdje imamo jako dobru rasvjetu, reflektore imamo na oba terena, znači to je osvjetljeno, noć se može igrati uvijek. Sportsko udruženje ovdje održava znači turnire, održavaju se i vjerski turniri. Međus islamske zajednice i Sanski most već 2 godine zaredom znači održavaju ovdje turnire kod nas, pošto je ovdje najpraktičnije i najbolje, kažu da su svi ovi tereni ekstra u dobrom stanju i da se mogu odvijati svi ovi sportovi i sadržaji koje je potrebno jednoj opštini, a ne mjesnoj zajednici. Evo. Maša. Hajde. Idemo gore, tu se ovdje uvede sportskog centra. Predsjedniče! Da, Hoće, slušaj, slušaj. što snima se? Snima se, snima se. Ovo je znači naš objekat. Trenutno je u fazi gornji sprat, jel? To je potkrovlje u stvari. Ja. Ovo je sprat, znači imamo prizemlje i sprat. Ovo je zgrada sportskog udruženja, korišće se i za mjesnu zajednicu, znači nalazimo se sad trenutno na spratu gore na spratu ove zgrade koja ima lijep pogled gore prema igralištu na ovu stranu. Ovaj dio bi sad trebao da bude u staklu, znači ovako gledamo prema igralištu. Mi smo u toj jednoj prvoj fazi ovog objekta koji bi trebalo ako Bog da ove godine završiti, znači izvući ovo gore ploče i pokriti. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti, da ćemo to završiti. S firmom imamo dogovorene te radove da se pokrije, a onda je na nama ako Bog da dalje da nastavimo te radove, da se odazovemo svi u onim mogućnostima koliko možemo, da podržimo ovaj projekat, da ga završimo, ako Bog da onako kako smo nanijetili, uz Allahovu pomoć i našu naravno, da to privedemo kraju. Inšallah. To je kremo unutra. Selam alejkum. Alaikum salam. Odakle si ti? Ja sam iz Hrustova. Iz Hrustova, fino. A kako se zoveš? Din. Din. I imaš li još jedno ime? Imam prezime. A prezime, aha, kako je to drugo? Handanović. O, mašallah, Handanović Din. Da. Koji si razred? 8. I šta treniraš? Futbol. Hoćeš nam doći ovdje da budeš naš trener? Hoće. Ako Bog da. Treba. Baš fino, mašallah. Evo, zapamtite ovoga momka, to je buduća nada Hrustova, on se trenutno nalazi u Sloveniji, ali treba svakako zapamtiti njegovo ime. To je Din Handanović, sin od našeg Suada Handanovića. Mašallah. Onda te snije, kako ti nosi. Ovi momci rade idealno, inače kao što sam rekao, ovo nema niđe na svijetu. Hvala Bogu dragom koji nam je dao ovakve momke i ljude da rade
da se ne boje i ne stide ničega i ulažu i sebe i svoj trud i imanje i sve na ovome da bi nam što bolje odradili. Nešto ne valja, ne kažu da ne valja. Evo, mi smo spremni. Evo da čujemo sada šta je ovo HIK, kako se to zove, otkud ovo ovdje? HIK je znači ovaj njemački investitor koji je uložio ovdje u Savski most dosta sredstava, pokrenuo je proizvodnju kablova, a ujedno je jedan inostrani donator, najveći ovdje, koji je donirao za sportsko udruženje. On je donirao znači 20.000 eura u novcu i donirao nam je ovaj kontejner vrijednosti negdje oko 7.000 maraka. Tako da je on zbilja podržao ovaj naš projekat, prepoznao je ovaj rad. Znači tu nije bilo ništa drugo, on jednostavno prepoznao ovo i voli i mi se nadamo i dalje da ćemo surađivati s njim. Njega samo kao investitora na ovaj korak je nagovorio naš Rifet Kukavica i njegova familija. Znači evo ovom prilikom poselam i njih, oni su bili uz nas i uvijek su uz nas i Rifet i njegova familija, znači, a evo i ovaj sad investitor je uz nas tu sa nama, pa ako Bog da nadamo se i suradnji i dalje. A i mi smo bili sa njim kad A je i mi trebalo. smo i njemu pomogli koliko smo mogli, onako on je i vidio to, prepoznao taj rad mjesne zajednice i sportskog udruženja, evo tu smo. Ovdje kao rezultat toga je i to što smo se podržali. Ja sam zaboravio reći samo da u sklopu sportskog udruženja djeluje i sekcija žena koja je znači unutar sportskog udruženja. Oni su naše aktivne žene ovdje vrijedne su, rade dosta ovdje stvari fini i o tom više će možda reći Rasema, predsjednik sportskog udruženja, mislim da će Enes i sa njom obaviti razgovor, pa ona ne kaže o radu samog udruženja. More Iljaz reći, on je sa njom, on zna kako to hoda. Nemoj meni već žene bogata. Dobro, baš. Ništa, ajde oko mjesne zajednice Hruštovo predlažem da u prostorijama naše mjesne zajednice Hruštovo predstavljamo naš prostor, naš rad. Može. Da napravimo jedan presjek našeg rada u Danas imamo veoma lijep jesenji dan, prava jesen, malo je kiše, malo je oblačno, malo je hladno i tamo sprema nam se zima i mi bi bili veoma zadovoljni kad bi uspjeli ovaj objekat do zime zatvoriti, tako da uz Božju pomoć treba će to da ide i bit će to sve u redu, a jedino ne daj Bože sad da se pokvari tako vrijeme pa da ne bude dozvoljavalo radove, ali mi smo tu i nadam se da će to uspjeti, a zima nam je već na pragu, kao što vidite veoma tmurno, hladno i pravi jesenski dan, ali je ipak u Hrustovu najljepši jesenski dan. Opet. Evo, kao što vidite, ovi prozori ovdje su veoma široki i otvoreni i ja nadam se da neće biti velika propuha, ali kako nam kažu ovi naši domaćini, moglo je biti veoma velika propuha, pa ćemo se mi potruditi da to zatvorimo, da ne bi bilo propuhe i ovo dole i gore, inšala i to prije zime da bude, a naravno da ćemo se potruditi da to bude kako treba. otprilike ne prođemo kao. Pa more, pa hajmo da vidimo kad je postala mjesna zajednica, od kada, kako se formirala, početci, u kakvom stanju je bila, i tako da onda vidimo kako smo sve počeli. Pa budemo, evo, možeš sada početi. Dragi Hruštovljanke, dragi Hruštovljani, cijenjeni i uvaženi prijatelji Hruštova. Za one koji me ne poznaju, ja sam Ilija Ahmetović, predsjednik Savjeta mjesne zajednice. Ja ću nastojati, znači u kratkim crtama, da predstavim rad mjesne zajednice u Hrustovu u poslijeratnom periodu. Mjesna zajednica Hrustovo u administrativnom smislu formirana je tek 2001. godine. Međutim, rad mjesne zajednice mi ćemo predstaviti od 1996. godine, kada je mjesna zajednica djelovala unutar mjesne zajednice Vrhovlje. Ovom prilikom želim da se posjetimo prvog našeg sekretara mjesne zajednice, koji je profesionalno obavljao tu funkciju, našeg Senada Kandžića Lojza. Lojzek? Jes, naš Lojzek. Mašallah. Kao što sam rekao, predstavit ću vam rad mjesne zajednice 1996. godine. Mi stari znamo u kakvom stanju je bilo Hrustovo, u kakvom stanju je bilo cjelokupno ovo područje. Hrustovo je praktično bilo Hrustovo je trebalo dizati iz pepela. U Hrustovu nije bilo ni jednog krova, putevi su bili zarasli, mostovi porušeni.
Ovom prilikom želim da se prisjetim naših šehida, nevino ubijenih 185 civilnih žrtava rata. 1996. godine po oslobođenju bilo je vrlo teško. Sve je uništeno, ljudi rasuti po čitavom svijetu. Prvi dolasci, pokušaj obnove. Ono što nas je 1996. godine dočekalo, to je identifikacija, lociranje i otkopavanje masovnih grobnica na šehidskom mezarju Hrustovo Vrhpolje. Sve je znači uništeno, nije bilo ničega ovdje, trebalo je to sve vrijednim rukama obnoviti. Kao što sam rekao, nije bilo mostova, nije bilo prilaza, nije bilo ničega. Čekao nas je veliki posao. Kao što sam rekao, jedan od prvih projekata koji je urađen, to je uređenje šehidskog mezarja Hrustovo Vrhpolje, gdje su ukopavani naši najmiliji i tu je mjesna zajednica Hrustovo dala značajan doprinos. Trebalo je, znači, prvi dolasci, obnova kuća. Hrustovo je bilo jedno veliko radilište. Trebalo je najprije, znači, pročistiti putev da se može doći, zahvaljujući, znači, i inostranim ESFOR-u i drugim organizacijama. U prvoj fazi, znači, obnovljeni su oba mosta i na Sani i na Sanici, tako da je olakšan pristup. I zahvaljujući vrijednim ljudima i dragom Bogu, u Hrustovu je praktično svakodnevno su nicali novi krovovi, što je dalo snagu i podstrek za još aktivniji rad. Jedan od prvih objekata koji je obnovljen je i područna osnovna škola ovdje u Hrustovu, gdje se mi sada nalazimo. Prije nego što je praktično izvršena povratak ljudi, zahvaljujući aktivnosti nas, uz samo, znači, organizovanje javnog preduzeća Elektroprivrede BiH, mi smo sami sekli bandere, dovozili tu, obnavljali niskonaponsku mrežu i praktično struja je Hrustovo dovedena prije nego što je ostvaren povratak. Samim tim stvoreni su uslovi i ubrzo posle toga obnovljen je lokalni vodovod. Tako da su, znači, ostvareni osnovni uslovi za život ljudi. Nije se stajalo na tome. Znači, kao što sam rekao, znači, kontinuirano ide obnova kuća, zatim se pristupilo obnovi, znači, džamije ovdje u Kukavicama, džamije koja je završena 2002. godine i čije ime smo poklonili našim šehidima. Paralelno tome urađen je glavni projekat i započeta izgradnja regionalne ceste Vrhpolje-Lanište. To je jedno od najvećih investicijnih projekata koje je duž naše mjesne zajednice cirka 6 km, vrijednost tog projekta je 1.500.000 maraka. Mjesna zajednica Hrustovo je sad pokazala pravu snagu, ono što je bilo nevjerovatno u datom momentu da su naši građani skupili 330.000 maraka učestvujući u izgradnji tog objekta i mi danas imamo jednu modernu saobraćajnicu. Samim tim stvorile se mogućnosti i izgradnja lokalne saobraćajne infrastrukture. U narednom periodu, znači zavisno od kad se organizovali pojedini mještani, to je najčešće rađeno pod zaseocima, urađeno je praktično sve lokalne saobraćajnice, možemo reći preko 90% lokalnih puteva da je asfaltirano. U Hrustovu nemamo još par dionica lokalnih cesta za Kenjare i Goleme stanice, mislim, koje su još makadamske, a nadamo se u narednom periodu da će i to biti završeno. Uradili smo
Ovdje u centru Hrustova uradili smo centralno spomen obilježje, znak sjećanja na naše šehide. Pored toga, znači, imamo još 2 spomen obilježja, jedno je u Kenjarima, a drugo je u Jezercima. U toku je izrada projektne dokumentacije i spomen obilježja ubijenim građanima naselja Begića. Tako da i to očekujemo da se brzo završi. Mi smo u duž ovog perioda, znači, kao što sam rekao, škola je urađena, ali nakon toga je rađena kroz projekat UNDP-a, kroz projekat termičke učinkovitosti, znači jedna moderna rekonstrukcija škole gdje je uloženo 120.000 maraka. Mi možemo, evo kad vidimo ovo danas gdje sjedimo, da je to jedan modern objekat. Osvrnuo bi se sada možda na ovaj period od 2015. do danas, gdje je urađen jedan veliki iskorak u napretku našem, u vrijeme kad smo mi uradili ono osnovno, kad smo obnovili kuće, uredili naša dvorišta, prilazne puteve i onda smo pristupili nekoj, možemo reći, nadogradnji. Mi smo izvršili modernizaciju već urađene telekomunikacijone mreže, što sam govorio da kažem, to je praktično prije što je napravljen povratak. BH Telekom je uradio modernu podzemnu telekomunikacijonu mrežu gdje je bila centrala dole kod mjesnog ureda Vrpolje, uz objekat BH Pošte. Međutim, pošto su došle nove tehnologije, novo sve, znači jednostavno to se pokazalo možda prevaziđeno i mi smo sad uradili dodatnu centralu tu gdje se našim građanima Hrustova omogućuje, znači, kvalitetna internet konekcija i prenos signala Moja TV. Dalje, šta smo radili, znači rekli smo da smo isto tako odnosno naš lokalni vodovod koji je funkcionisao prije rata, gdje smo ga odmah poslije rata obnovili i koji je proširen na dio naselja Donji Hrustovo koji nije bilo priključeno na taj vodovod. Ugradili smo priliku da se uradi glavni projekt izgradnje gradskog vodovoda Hrustovo, gdje smo mi taj projekat uradili, realizovali i mi, građani Hrustova, sada piju vodu sa glavnog izvorišta u Zdeni. To je jedna moderna fabrika vode, dnevno kontrolisana, uz posebnu napomenu da svi građani, znači svako domaćinstvo sa područja mjesne zajednice Hrustovo, uključujući i Kenjare i Jezerce i Hrustovo, svako domaćinstvo ima mogućnost priključenja na taj gradski vodovod. Uz učešće općine Sanski Most i mjesne zajednice Hrustova. Mjesna zajednica Hrustova je bila nosilac svih građevinskih radova, provela je proceduru i završila te radove u vrijednosti od 140.000 maraka. Tu smo isto pokazali jednu snagu, jednu organizovanost i jedan uloge mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje je, možemo slobodno reći, zahvaljujući mjesne zajednice Hrustovo, općina Sanski Most ušla u prve općine koje su ušle u taj projekat. Mi smo jačali administrativni kapacitet. Mi danas ovdje imamo kvalitetnu informatičku opremu što je donacija od UNDP-a. Imamo internet konekciju ovdje. Pa, zahvaljujući tom projektu ubrzana je izgradnja ovoga modernog društvenog centra gdje ovdje imamo cirka 220 kvadrata prostora na kome nam mogu pozavidjeti i gradske sredine, ne samo seoske, tako da imamo jedne fantastične uslove za rad. Ja bih možda napravio jednu uporedbu gdje smo se nalazili 1996. godine, gdje smo danas, sjećam se dobro, prvi sastanak mjesne zajednice održan je ovdje ispred, preko puta. Tu je bila jedna velika hrpa bandera koje su služile za rekonstrukciju i obnovu niskonaponske mreže. Tu smo održali prvi sastanak. Vidite danas ovdje, mi gdje sjedimo, ovo su naše prostorije i naše vijesti, odnosno sa naših sastanaka, sa naših druženja, sa svega onoga što radimo, istog momenta su u svakom dijelu svijeta sve one koji žele da vide šta se dešava u Hrustovu. Ovom prilikom
pozvao bi sve Hrustovljane da koriste ovu našu stranicu i da sve svoje primjedbe i sugestije daju na info@mojehrustova.ba. Znači sve pozitivne i dobronamjerne sugestije i kritike i pitanja i probleme. Znači jedan građanin Hrustova ukoliko ima problem ne treba ići ni u Sanski most ni u mjesni ured da pita, dovoljno je da na ovaj upitni mail da postavi pitanje i mi ćemo u najskorije vrijeme odgovoriti ili ukoliko ne znamo odgovoriti, mi ćemo se informisati i daćemo kvalitetan odgovor ili uputiti građana na adekvatnu adresu gdje treba da se pojavi. Ja kroz ovaj kratki pregled nisam govorio o našem najvećem projektu, čija izgradnja još u toku, pošto je to Mumin govorio, da ne ponavljam, to je naš sportsko-rekreativni centar Hrustovo. To je jedan, znači, velelijepan objekat koji, iako nije završen, već sada služi za primjer drugima i nadam se da ćemo uskoro biti u prilici da ga potpuno se završimo. Ja bi ovom prilikom zahvalio se svim našim Hrustovljanima, prijateljima Hrustova i svim onim koji su na bilo koji način pomogli rad mjesne zajednice, odnosno sportskog udruženja Hrustovo. Znači ne samo u sportsko-rekreativnom centru, nego u svim projektima koje smo do sada radili. I mogu slobodno kazati uz lažnu skromnost da smo mi učinili maksimalno koliko smo mogli da uradimo što više, što kvalitetnije, što bolje i očekujemo da nam se pridruže i oni koji do sada nisu se najviše, što bi rekli, pretrgli u tome. Mi se zahvaljujemo svima onima koji su na bilo koji način pomogli, a pozivamo sve one koji mogu i koji hoće da se uključe u rad, da daju podršku mjesnoj zajednici u tekućim projektima, kao i u novim projektima koji nas očekuju. Mi imamo, znači još, ovo nije zadnji projekat, mi imamo još puno dobrih ideja, da pomenem samo naš pretpostavku koju nam je Bog dao, mi imamo našu Hrustovačku pećinu gdje možemo bazirati, znači, razvoj turizma. I ovaj projekat, sad što radimo sa projektom pećine, može biti jedna dobra turistička ponuda, nešto o čemu će se u Hrustovu pričati. I sad se već priča. Moram da se malo pohvalim. Jednostavno, kroz učešće u radu UNDP-a na ovom projektu, mogu vas izvijestiti da je mjesna zajednica Hrustova označena kao jedna od najpozitivnijih mjesnih zajednica na području Bosne i Hercegovine, gdje se o nama priča, gdje se priča o našim ljudima koji žive i rade vani. Jednostavno da je to primjer koji se rijetko sreće u svijetu i da smo mi pokazali našu snagu i jedinstvo. Znam da možemo još više, da možemo još jače, uključite se svi i još jednom da ponovim, sve vaše ideje, sve vaše sugestije pišite na info@mojehrustova.ba i zajedno smo pametni, zajedno možemo više. Ja vam se još jednom zahvaljujem. Nadam se da ste zadovoljni sa onim što mi radimo, iako ja znam da možemo više i možemo jače, svakako uz povećano učešće svih nas. Hvala vam. Ovo je bilo što od našeg rahmetli Hadžije, pa se imali Janovića o uzručenju i klima. A ovo je prostorija koju trenutno koriste? To je prostorija mjesne zajednice. A mjesne zajednice, ja? Mjesna zajednica je kroz ugovor o iznajmljivanju sa osnovnom školom, znači ovaj prostor koristimo, znači mjesna zajednica je nosilac, a logično i sve nevladne organizacije, sportsko udruženje i ovo što svi oni ostali
normalno u saglasnosti mjesne zajednice mogu ovo koristiti. Rekao sam ugovor o iznajmljivanju, znači mi smo to definisali na način da mi dobijemo besplatno korištenje ovog prostora, a da naši učenici, u osnovu zbog kojih smo mi najviše na ovoj lokaciji krenuli gradnju ovog sportskog centra, koriste besplatno nastavu, sportske terene za nastavu tjelesnog odgoja. Tako da smo formalno zadovoljili i tu formu da ne može niko reći da koristimo prostore, znači na neovlašten način, znači imamo regulisano sve ugovorom, tako da to je definisano firma. Će biti šta za ručak ili za kafu? Šta će biti? Ovo maša. Ovo je koji švicarski, je li tako? Sad ćemo malo još uz kafu, inšala. Evo sada koju progovorimo uz kafu, to je kod nas u Bosni normalno da se uz kafu prave i poslovi i da se razgovara i razgovoriš. Hajde da malo da razgovaramo. Na primjer da nam kažete ko je taj momak tamo sa vama? Ovo je momak jedan jako fin momak, to je Judit Semir, naš član udruženja, vrlo aktivan, jedan je stvari najaktivnije momak trenutno u Rustu, ovdje oko samog igrališta i naše vjesne zajednice. On sad uređuje našu stranicu, dobar je momak i evo, mi ćemo dati još malo neki uputa, ako bude potrebno, a evo tu je uzlaz, radi sa nama i jako je drago je ovako. A ima... Sve mogu biti nešto da kažem. Htio sam da ga pitam kako on vidi budućnost našeg ovoga centra i budućnost Hrustova uopšte, kako je stanje trenutno u omladini Hrustova, da li ima kakvi naznaka da bi nešto moglo ozbiljnije da se prihvati ili neki momci prihvati ozbiljnije ove naše poslove koje mi trenutno radimo i koje mi nećemo moći uvijek raditi, treba će neko doći drugi da radi ovdje. Pa šta misliš ti, Semire, kako izgleda, ima li momaka koji bi to mogu prihvatiti? Evo ovako, ja bih htio prvo da poselam i pozdravim sve Hrustoljane gdje god bili na kugli zemaljskoj, u Americi, Njemačkoj, Sloveniji, gdje nas sve ima i da kažem da je omladina u Hrustovu, pa ajmo reći na nekom nezavidnom nivou aktivna, što bi moglo da bude veoma bolje, ali nažalost naša omladina veoma dosta napušta našu domovinu i svoju budućnost pronalazi u zemljama Europske unije. To nije dobra stvar, međutim mi ne možemo to da spriječimo, ali zato pozivam sve one koji su tu da se što više aktiviraju, jer ovo Hrustovo treba još da se dograđuje, projekti su u toku, još imamo projekata, još ideja za izraditi i jedan je moto srce za moje Hrustovo. Također pozivam naše Hrustovljane da koriste stranicu koju uređujemo, evo nas trojica, četvorca sa Enom, a link je www.mojehrustovo.ba. Stranica je hvala u pogonu, a mi imamo još dosta ideja koje želimo da prezentujemo na toj stranici. Hvala. Pa usput da kažem da će, ako Bog da, do idućeg ljeta, znači do iduće manifestacije, stranica Hrustovo CH koja trenutno postoji biti prebačena sva u cijelom obimu na Hrustovo BA, znači moje Hrustovo BH, i tako da taj sav sadržaj i ostalo sve će se moći dalje samo preko moje Hrustovo BA naći na toj stranici. Pa dobro, sad malo bi ja Mumna još pitao kako izgleda sa manifestacijama. Mi smo počeli sa manifestacijama, pa da nam malo to objasni kako to hoda, kako ide, kakvi su stvari, planovi, hoće li se šta mijenjati, kako smo počeli, kako ćemo ako Bog da dalje nastaviti tako. Manifestacija Dan Hrustova, kao što znate, održava se svake godine u kraju 7. mjeseca i početkom augusta, znači prva sedmica u augustu, kako je zapreći.
to bude svake godine. To je sadržaj naš transveru 5 dana, glavni oslonac je malo nogometni turnir, vjerski program, imamo kulturne sadržaje, tako da u tom obimu ta manifestacija je trajala već ove zadnje 4 godine, a da li ćemo mi nastaviti u tom obimu, sad tu ima neki novi ideja, radio se možda smanjiti tu manifestaciju na 3 dana, bi je zadržali ovako na 5 dana, možda bi dodali neke sadržaje, neke izbacili, ali evo vidjet ćemo možda, znači na ovim našim sastavcima koji su predviđeni oko ove godine, da vidimo šta bi mogli da tu poradimo. Mi bi htjeli informisati naše Hrustovljane o daljnjoj akciji, o uplatama i donacijama. Pa kako si ti to zamislio, Semire, kako bi to bilo najbolje? Sa anketom, sa nekim upitnikom, kako bi ti to uradio? Pa ovako, evo mi smo planirali da ispred mjesne zajednice Hrustova na našu stranicu postavimo jednu anketu, odnosno anketni listić na koji bi se naši Hrustovljani izjasnili koliko i ko želi, znači, da pomogne izgradnju ovog projekta koji je u tijeku i projekata koji su u tijeku, da da svoje mišljenje o tome, znači ako ima svoje neko mišljenje o tome šta bi mogli popraviti, znači to ćemo sve staviti, znači, u anketu, ko želi da se izjasni, bujru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Evo ja da nešto kažem na osnovu ovoga našeg projekta, a u cilju zajedničkog rada i izgradnje naše mjesne zajednice i udruženja koji trenutno postoje u našoj mjesnoj zajednici. Prije svega htio bih se malo osvrnuti na početak samog rada i malo i historijski pogledati na Hrustovo od početka društvenih aktivnosti koje su bile prisutne na našim krajevima i to čak od daleke 1972. do 1974. se oformila omladinska organizacija Hrustova koja je bila veoma aktivna i u to vrijeme jedna od najaktivnijih omladinskih organizacija na nivou opštine Sanski Most tadašnji. Tako da su naši momci tada i djevojke pravili veoma kvalitetne priredbe, okupljanja i da su stvarno imali smisla i volje za zajednički rad, što nam je, evo, hvala Bogu, i nama ostalo u nekim genima, tako da smo mi jednostavno nastavili njihovim putem. Samo da spomenem da prvi predsjednik omladine Hrustova je bio i osnivač omladinske organizacije, bio sada već Hadžija Zikret Keranović, poslije njega je bio Emsul Zukić i kompanija, koji su čak imali i jednog dramaturga koji je bio Zika Keranović, koji je pisao drame, skečeve i viceve, i onda su oni te drame i skečeve izvodili na Bini i zabavljali narod, ne samo u Hrustovu, nego i okolnim mjestima, pa čak i u Kamegradu, u Kevu, Vrhpolju, u Velagićima i sve ostalo gdje su putovali. Tako da kažem da je tu taj jedan duh ostao među nama i onda se to negdje predrat počeo malo gasiti, kada se ta omladina malo počela raspati, tako da nas je nažalost rat i okupacija naše zemlje spojilo negdje 1992. godine u Švicarskoj i opet inicijator tiju naših okupljanja i sastanaka je bio naš Zikret Keranović koji nas je okupio i bilo je tu još ljudi koji su bili aktivni, sad ne ni sve nabraju, međutim tada je počelo baš ono okupljanje Hrustovljanja i u onoj nekoj konstituaciji u kojoj je sada negdje da smo tada bili mi najsložniji nekako u Švicarskoj, pošto je Švicarska jedna mala zemlja i onda tako da smo svi lako mogli sastati na jednom mjestu i tada smo počeli djelovati. Tako da smo mi jedini koji smo mogli, hvala Bogu, svojim borcima omogućiti neka primanja mjesečna koja su bila koliko toliko, a bila su najmanje svaki mjesec oko 100 njemačkih maraka, tako da su naši borci mogli koliko toliko računati da nisu sami, da nisu ostavljeni, da mi stojimo iza njih. I onda ta
organizacija je nastavila sa radom i poslije rata u obnovi našeg Hrustova, pogotovo u velikim projektima koji su ovdje bili, i mi smo s vremenom na vrijeme dolazili do ljudi koji su se rasuli po cijelom svijetu i iz logora, i izbjeglice, i kao radnici, i sve ostalo. I trebalo je dugo vremena da mi te ljude jednostavno pronađemo, da znamo za njihove adrese, da putem nekih poznanstava i ljudi koji su familija bili sa njima, da nam kažu gdje su ljudi i kako. Tako da smo počeli kompletirati spiskove Hrustovljana koji žive van Hrustova, koji žive po cijelom svijetu, i tako negdje da smo te spiskove Božjom pomoću negdje 97. do 98. skoro bili kompletirali, i ti spiskovi su praktički validni danas dani, samo što se nekada malo mijenjaju, nekoga moramo nažalost izvaditi, nekoga ubacimo, ali po našoj evidenciji trenutno u svijetu ili van Hrustova ljudi i porodica koji su porijeklom iz Hrustova živi oko 470 znači porodica, nosioca porodica, i to znači da je to puno više osoba nego što je ti ljudi, ali mi idemo na taj broj, dolazimo s tim za sve one koji u Hrustovu imaju nekretnine ili zemljište ili kuće ili bilo šta, ili jednostavno koji dolaze u Hrustovu. Oni ljudi koji su otišli iz Hrustova, koji nama više ne dolaze ili su nastanili nekim drugim mjestima, mi ih ne stavljamo u ove spiskove. Zatim, imali smo puno projekata u Hrustovu koje smo podržavali i stvarno bez daljnjeg negdje 90 do 95% učesnika u svim akcijama su bili ljudi koji žive vani. Sa respektom za ljude koji žive u Hrustovu i sve ostalo, ali i situacije u kojoj žive i na koji način žive, i sasvim tim jednostavno normalno da ljudi ne mogu odavde ulagati, pomagati koliko mogu sa zvana, i zato smo i probali te ljude ujediniti. I to nam je uspjelo, kao što sam rekao, uz Božju pomoć i raznim projektima, kao što je naš predsjednik mjesne zajednice najavio kako smo počeli, prvo sa šehijskim mezarem, pa onda sa izgradnjom džamija, pa onda sa magistralnim putem, pa vodovodom, pa regionalnih puteva, pa objekata, pa tako da smo mi negdje oko 30 milijuna ovih bosanskih KM-ova, da smo mi uložili otprilike u našu mjesnu zajednicu. To je jedan baš minimalni iznos koji je onako po procjeni pristupačan, ali to nije, nažalost, da mi imamo još puno toga da uradimo, da bi nikada nije dosta, međutim ono što smo mi radili to se i vidi. I stvarno nema ni jednog projekta koji je urađen da nije odrađen kako treba, da nije odrađen po planu, da nije odrađen onako kako se zamislilo. I to najviše i zahvaljujući dragom Bogu i zahvaljujući ljudima koje nam je on postavio na našu vodstvo. A to su naš predsjednik mjesne zajednice Ilija Mehmedović i predsjednik sada sportskog društva Mumin Keranović, koji svojim radom, i ne samo radom, nego zalaganjem i svojim obrazom stoje ispred svih projekata i čuvaju naš i vaš i svi oni ljudi koji učestvuju u ovim projektima, čuvaju njihov obraz i karakter. I da je bila i jedna jedina negativnost do sada sigurno bi izašlo na vidjelo, pošto je to izlazi odmah, i zato sam sretan što živim u ovom vremenu i što radim sa ovim ljudima i što mogu komotno da se pohvalim da sam s njima u društvu, jer ovakvih ljudi stvarno nema puno. Ovakvi ljudi bi bili poželjni svagdje i svakome, i ja ne vjerujem da postoji čovjek na svijetu koji se ne bi volio družiti i raditi sa ovakvim ljudima. I onda nam to daje još više postreka, još više morala da se družimo i da radimo. Ne samo oni, međutim, oni stvarno nose jedan veliko breme, nose svega toga i sve ide preko njihovih leđa. Mislim, nije ni jednostavno ni dati, ali od svega toga najjednostavnije je izdvojiti neka sredstva, dati i ostalo, čovjek ide svojim putem, međutim ta sredstva treba utrošiti, treba prikazati, treba paziti.
Pa često se puta mi našalimo jedni s drugima, ovaj viće treba kupiti, ovaj viće pa hajde kući, šta će, potrošit ćemo pare, pa moramo trošiti pare, pa čekaj, hajde ćemo nešto drugo, ovo, ono i tako. Ako ne kupimo prozor, bit će propalo. Jeste, i onda normalno da se mora ulagati, a vamo oni gledaju to stvarno ko da je to više nego da su to njihova sredstva koja ulažu i stvarno odmjeruju svaki dinar ili svaku marku odmjeraju i to dobro odmjeraju, gdje će uložiti, kako će uložiti. A vi kao što znate i vidite, mi stvarno tu radimo sve transparentno i svaki projekat je maksimalno transparentan, da se zna i sve jedna rapa gdje je ušla, gdje je išla, za šta je kupljeno, na osnovu čega, kako, je li bilo potrebno, nije potrebno i sve ostalo. Tako da ovaj naš projekat trenutno kojim smo mi u jednoj završnoj fazi je došlo do toga da ćemo mi inšallah sa sredstvima koja imamo na ovome moći završiti kako se kaže, sirovi poslovi. Rohbau, to je, da, tu gradnju, a ovo ostalo ćemo poslije vidjeti kako ćemo, šta ćemo, kao što je rekao naš Semir, probat ćemo preko anketa da pokrenemo ljude. Pa evo i ovaj video koji mi radimo sada je isto jedan od načina, da ne bude da mi tražimo ljudi da nam pomognu, nego mi tražimo ljudi da učestvuju, da budu s nama, da ulažu jednostavno, a ulaganje je nešto u šta se čovjeku isplati. Znači nije to pomaganje, mi ne tražimo pomoć, mi tražimo ulaganje, znači da čovjek uloži u nešto što će moći koristiti, što će moći imati neku korist toga, što će moći vidjeti, što će moći uživati u tome jednostavno. I onda mi nismo nikada i nećemo, inšallah, nikada ni od koga tražiti, moljakati. Ljudi koji su učestvovali u akciji sigurno znaju koliko je to lijepo kad se učestvuje i kad se dođe na ovo igralište sa osjećajem da je to dio tebe, da je to nešto ono što sam ja u tome učestvovao i da jednostavno ne osjećam nikakve grižnju savjesti, nešto, i da je to lijepo i da sam ja tu učestvovao kad vidim takvu neku ljepotu u našem mjestu. Međutim, i oni ljudi koji nisu do sada učestvovali imaju svoje razloge. Ja ne bi nikoga kritikovao, niti bi prozivao. Svi mi živimo svoje živote, svaki ima svoj privatni život, ima svoje brige i svoje radosti. Prema tome, svi ljudi znaju i dovoljno su odrasli da znaju hoće li ili neće li. I ja u stvari ne potenciram, niti opravdavam bilo kakvo kritikovanje na bilo koji način ljudi koji nisu učestvovali u tome. Jednostavno, to je njihova odluka, to je njihov stav i onda to mi trebamo poštovati kao ljudi. Trebamo se poštovati između sebe i možda nekome nije stalo od toga, možda neko nije, jednostavno ne nalaze se u tome i onda ima neki drugi obaveza ili drugi stvari, prioritetni i ostalo i prema tome nekada trebalo onda kritikovati ili, ne daj Bože, još vrijedjeti zbog toga. Znači, svaki ima otvoreno svoje srce, svoj razum i s tim može donijeti zaključak da li da pomogne u nekoj situaciji ili da li da učestvuje u ovoj situaciji ili da li da bilo što radi sa svojim sredstvima, to je svakoga na njegovu volju. Prema tome i ja vas molim isto da ne osjećate se oni koji su dali, da su puno nešto vrijedniji od onih koji nisu dali, ili da oni koji nisu dali da ne vrijede ništa prema onima koji su dali. Ne trebamo se dijeliti na to, možda će druga akcija ili prva akcija, vi znate da smo mi imali puno akcija od Čehinskog mezarja, od vodovoda, od dalekovoda, od puta, od džamija, od seoskih puteva i svega toga. Uvijek smo imali akcije gdje su ljudi ulagali, ali nikada nisu svi uložili, nikada nisu svi bili tu. Ali ima ljudi koji su negdje ulagali, negdje nisu ulagali. Prema tome ne možemo mi sada reći nije ovo, nije ovaki, nije onaki, to nije fair. Prema tome onda to bi trebalo ostati po strani, ne bi trebalo toga komentirati. A ja se nadam da će ljudi prepoznati onaj kvalitet u radu ovih ljudi ovdje i svi ljudi koji su to involvirani, kao što su i naši ljudi koji žive i rade vani. I ne treba ni njih zaboraviti što ljudi pogotovo iz Njemačke naše, pa onda iz Švicarske, pa iz Slovenije i moram stvarno reći, Slovenci su
se pokazali veoma dobro, ali su se bili uspavali, što jest. Trenutna situacija nas Hrustovljana je najveća koncentracija u Sloveniji. Znači, ali Slovenija je bila toliko uspavana da ništa oni nisu bili organizovali dok ih mi nismo malo prodrmali i onda tako da smo uspjeli da i njih malo aktiviramo i da je, hvala Bogu, pošlo nabolje, pa su čak organizovali i jedno druženje Hrustovljana u Sloveniji, a ostali da ne pričam koliko je to bilo lijepo. Možda će nam još nešto predsjednik sportskog društva o tim druženjima reći, ali hoću da kažem da je to bio jedna inicijalna kapsla koja je pokrenula sve ovo druženje naših Hrustovljana i tako da smo mi od tada s tim druženjem i započeli ovaj projekt. A onda još malo da se osvrnemo na cifre koje trenutno vladaju kod nas. Mi imamo negdje uplaćeni sredstava od oko 274.000 konvertibilnih maraka. Od toga imamo donacija od strane općinskih i drugih i od nekih nevladnih organizacija, od organizacija koje pomažu razvoju i izgradnji mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Mi imamo još negdje od njihovih donacija u visini od 132.000. Tako da je u naš objekat uloženo do sada trenutno 405.821 konvertibilna marka, s tim da trenutno imamo oko 85.000 uloženih, je li tako? To je znači bilo prije ugovaranja ove prve faze. Da. Tome trebamo dodati znači još 104.000 maraka za ovaj objekat. Od toga smo mi 48.000 već platili prvu privremenu situaciju. Imamo dodano tome još 16.000 avansa, tako da mi imamo još cirka 40.000 da isplatimo ovaj ugovor, to znači toj cifri od 405, je li tako? Da. Treba dodati još znači 64.000 maraka. To je znači oko 470.000 maraka. 470.000 do sada je utrošeno u naš objekat. I svi su radovi plaćeni do sada urađeni. Znači ne izostajemo ni u kakvom financijskom smislu, sve je do sada pokriveno, sve je plaćeno. S tim da imamo još stvarno izradu, unutrašnjost, interijer i interijer, eksterijer ove zgrade koje ćemo morati stolariju, prateće objekte unutra i saniteriju i sve ostalo. Ukupna vrijednost znači objekta je cirka 270.000 maraka na projektu. To je 170, ja otprilike sam na kontu. Pa da, znači još 170.000 maraka. 170.000 maraka, znači nas 170 po 500 eura i to je riješeno. Znači napravili smo zgradu, inšala, i izradili je i dali na upotrebu. Mi imamo već ljudi koji su po 3., 4. put uplaćuju, stvarno, da je Allah nagradi. I ja znam da će ti ljudi sigurno još uplaćati. Allah zna najbolje, ali jednostavno to je nešto što čovjeka otvara, što čovjeka ispunjava, pa bar nek misli ko šta hoće. Ja znam kad se nešto da i kad se nešto uloži u nešto što je lijepo i što se čovjek osjeća lijepo, da to stvarno hrani čovjek. Ali onaj ko ne daje, da to nikad nije ni osjetio, ali znam oni koji daju, znam da znaju taj osjećaj, da poznaju taj osjećaj. Međutim, ovo je veoma dobro djelo. Nema, ja mislim, niko i oni najveći skeptici koji su bili da su odustali od toga svoga razmišljanja i ovo je veoma dobro djelo i to je stav, 100% stav da je ovo dobro djelo. A mi znamo da sa sobom na drugi svijet ništa ponijeti nećemo svi dobri djelo. Ovo nije neka bajka, ovo nije ništa, ovo je stvarnost, ovo je tako stoji u našoj vjeri. Međutim, i stvarno nema čovjek osim toga zadovoljstva kad nešto dobro napravi, nego da ima to zadovoljstvo u duši. I rekao sam, kad čovjek dođe i prošeta po ovom igralištu i zna da je dio toga, stvarno to je jedan lijep osjećaj. I onaj ko taj osjećaj nema, ja ne mogu tu ništa da utičem, osim ovo tamo na se. Prema tome, eto moji Hrustovljani, ja
ja sam rekao svoje, po 1000 maraka na 170 i ima nas 170 koji smo već učestvovali bez problema, znači i ovi koji su učestvovali i ovi koji nisu učestvovali ne moraju nikako više učestvovati, mi ćemo dati još po 500 eura ili po 1000 maraka i eto završit ćemo taj centar. To je moj plan, ako će me pratiti Bujrum, ko neće ja ne mogu utjecati, niti hoću, ali nadam se da ćemo mi to zajedno, kao što smo i do sada sve uradili zajedno, da ćemo mi to izvesti kraj s Božjom pomoći, da ćemo inšala na ljeto, kao što je naš predsjednik sportskog društva rekao, svi zajedno, cijelo društvo na ovome našem sportskom igralištu, klanjati Bajram namaz i osjetiti tu dragost toga našeg praznika sa našim familijama, poslije da popijemo kahu, da pojedemo sok, pojedemo kolač, popijemo sok uz jedno druženje, ne mora to biti cijeli dan, ali možda sat vremena, pola sata, sat vremena, malo da se vidimo, da popričamo, da čestitamo Bajram jednim drugima i na tom zajedničkom projektu koji sastavlja cijelo društvo, da sastavi i na tom planu da sastavi naše društvo i da mi budemo i taj Bajram da budemo na jednom mjestu. Eto, uzmem toliko, pa ako bude potrebno ja se javiti opet, ali ja nadam se da sam rekao nešto i slobodno se morate javiti, kao što je predsjednik mjesne zajednice rekao, uvijek smo mi na raspolaganju, Semir je tu sa stranicom, radi, sada ćemo se prebaciti na njega i onda medije rade, zahvaljujući ovim našim medijima, zahvaljujući ovim Božjim blagodatima, mi funkcioniramo, mi se dogovaramo, surađujemo, šaljemo novac tamo, vamo, tako da mi iskorištavamo ove Božje blagodat maksimalno i onda tako da i možemo raditi onako kako je najbolje u trenutnoj situaciji u kojoj se mi nalazimo. A i za ove blagodati je zadužen i zasluženi naš Ilija Zmajlović koji trenutno se trudi da društvo ima veoma kvalitetan prijem i da je spojen sa svijetom i tu stvarno je uvijek na raspolaganju, bilo što se desi našem društvu, on je tu da pomogne, da kaže i čemu je problem i da otkloni problem. Pa eto, nadamo se, ako ništa, za novu godinu ćemo se mi opet sastajati u našem društvu i imat ćemo neke radne sastanke, onda ćemo vidjeti šta i kako će biti. Ovdje vjerovatno će i naše udruženje žena prediti neku svečanost i tako da ćemo moći malo da se sastanemo i nešto radno odradimo, a inšala do godine do Bajrama i do naših Rustovačkih dana ćemo se sigurno vidjeti